Kerwit tap gol uparalok jang Lionel Messi kata Lautaro Martinez jemput ke Inter Milan ha ke Serie A. Cakram keput ke kenhon uban sima kata ke Al Ittihad ha ke Saudi Pro League. Pedang sema ye piki paralok ki berjumpa ye ki video ha kane ke channel. Lada dai pi ibadang tamai sema man subscribe ya kane ke channel. Ha ke jingi lakai ha ke Serie A ke Inter Milan persya ke Frosinone. Ha kane ke jingi lakai ke Inter Milan kelalak ban pelim keput ye ke Frosinone hadok dasan lanot ye ki kol jong ke Inter Milan layak ban tep dak Fratesi ha ke menit ke bekat kendai lengbau Arnautovic ha ke menit ke bahan repel lengbau Bochanan ha ke menit ke bahannya punyau lengbau Lautaro Martinez ha ke menit ke berapel bat ke kol kebasan lengbau Thuram ha ke menit ke berapa sau badai lengbah kini kisan telik ki kol kelebihan ye ke Inter Milan bagalak ban pelim keput ye ke Frosinone hakane ke jingi lakai habab hai ke jingi lakai ha ke Saudi Pro League ke kenhon uban sima kata Al Ittihad persya Al Ittifa hakane ke jingi lakai Al Ittifa ke lalak ban pelim keput ye kenhon jong uban sima hadok dasan lanot bat hakane ke jingi lakai UE kambi jong Al Ittifa uli ban tab ye ke hat-trick hakane ke jingi lakai ye ki gol jong Al Ittifa layak ban tab dak Fofana ha ke menit ke pesan lengba Dembele ha ke menit ke belah peway kabawan lengba ke penalti bat lengba kambi ha ke menit ke belah pesan ke belah kandai bat ke pesan bat lengba kini kisan teliki gol kelebihan ye ke Al Ittifa bekan pelim keput ye kenhon jong uban sima kata Al Ittihad ha kane ke jingi lakai ku boleh syubuh ni piki paralog ki berjumpa ye ki video ha kane ke channel ngin sekendopat ha ke video ku boleh syubuh.